Menta ka jan mit jang ka khat phra tarik nailar ka khasi student union kalapan kutno ya ka jinge lampat ba hakaleng ka bri uhnyo trap halor santri ki mat jing dawa ka seng naga sarkar jela kini ki santri ki mat jing dawa jang ka seng kilong ban pendam no eka public hearing lani karan san pen sngau pat ba jang ka Shri Semen bat pan weng kam shipor ya deputy commissioner u superintendent of police jang ka East Jaintia Hills district bat ban weng kamru ya ki officer jang ka Meghalaya State Pollution Control Board ban penurlong no eka Meghalaya Resident Safety and Security Act 2000 ban penurlong ya kajing penkala amendment ya Meghalaya Identification Registration Safety and Security of Migrant Workers Act 2000 ban penbet no ekijing hakarukom thungkam jongkani grims katkom kajing kular balaai ban penlong ya karukom thungkam ka basai ka bahok bat ka bakhut ban pendu no ya ka personal interview ban wanra kajing kala ka MPSC bat DSC kumbala batha ka seng bat banthau ya ka standard operating procedure na ka banta baro ki we pat ki recruitment board haba ajing kran hakani ka jan met hakajing lang ka balong parking lot la imkra tiki record jang ka khasi student union kan thub u samla samling do u Donald V Thaba u Ruben Najar bat ki we kila ong bana kalyang ka seng kala ai por ka sarkar jala po khat san sngi panjuba be kite ki santli ki mat jing dawa jang ka seng patla shai ka sngi rada ka sarkar kap ai kanu ka juba na kalyang ka KSU kan sedang de ki jinga khi ki batung tarhadu baka sarkar kan ai ka juba baka seng kala bu hakmat ka sarkar Omday ban pendram ya kanu ka political party ne banyak tendeng kanu ka political party nomor ba hakini kenyat ki kimi kum kita ki jingin thua ba kaki isu lese kalau inline ba kita ki political party kita kada ki ba pelong ki jingin lang pat ba henry ko abot ong ipi ki pardo parasnam ki dekot ki isu ba kaki isu daliliru kamju long inline bakalu kanu ka political party nyeng hala ka jong kanong rem katakan kanong rem panyada ira jong kendo ku siap ban kentio ira ka jong kacet benrio bat ni dawa igimat jing dawa bat kanu ka sarkar ka basong hakabo kajing bu yakini jing ilang pat ba nakaliang jong kaseng kalong waswa pakaseng kami badan banyak hi halo ketigi mat jing dawa ni kwa iki parado parsnam kujungi iki long sosnam kujungi bagin tip ya halo ka kanong rem pakaseng kami ban kren ban yakhi hingkwa balasai dala kaseng kami syahmat banyak hi ba kalwan kanu jing budwet na kaliang kipat ba nomor buntin hilo julap ya kum kita ki baro tang shum punbra jingki kaseng labun kipat ba ki beut menen di
Nado nyo bije mestep. Kila poi kita gi phone call. Ladon kita gi nungkai gi bapu ni ya ki ong ba ni last time examen. Suba si wat bai ki. Kila don kita gi nongra ki nong chong dukan ki ong ba. Kani ga di kapor ni bagin kamai. Suba si wat gi ki. Kila don kita gi ba punya ki kan juga pakai partai badan tourism sector ki ong kani ga di season. Suba si wat ki. Kata kadai ke kebakum kajat beri ko jigi ni dan kata ka jinglang bangi kum kajat beri gimla banyak syak takada labun bun sedang di dawa ni kinu gimat jigi dawa nakaliang ni kaseng nitep ke sarkar katep kita ke igi poro ke pendili ke penslam ke penjalan jak kapor nomor katep kita bagi pajba ki hi kinwan wan pendek wan penwet ya kaseng Henry hakani kenti lakwa ban pan mak upa yabi kipat ba soba bakwa ban kentui pi soba ban long kita ki bayai sya nomor ba kini kimat kiba kaseng kala bo kimat kilong ki badan kam hadu kata-kata kat sabagi pai nagaliang tu kaseng ni ba kajat bener ko jugi kelap da kata kajingma borok saudong Nipa saya kata puli ke putih ni ba kacing hair ansut ke joka nipa dia kata kena samla ki belangop kacing di buat jing truk nipa di samla ki bawa kam ki bamio ya kam kejam nipa dia kata kacing burung kita ke mender man kaski na kapor lala ni ku bacat bendri minta ngim yang hakawai kanong rem lesi kapor kan sedir sebab palak Pengilang berkelipat jalan kajong kapateng. Kini kisan teli kimat bahawa ki isu kalau buah kimat jampi kipat ba kilong kibadan kam halo kata-kata kamar kaban nikong bagi bu kilong halo kata syiri semen bun sien kibriu kijukin tho ini bang ki isu kalau anti development hendrai ke kau belong pi ki isu kalau pro development fata khasis Mentua iyo kata development lada ki para do prosnam jugi kimyo ya kata development Shibotli ki cement factory kidal hapo kajela kajugi Henry kasimen bagi thiet mangi hadi hapo shilo pat kadang ram kador hapo shilo banyak siti asam kata kadi ke aka kebuka mau betai hapi Yumar hapo kendau kisim nang ni ya kamariang ki berjabo hanni Henry yang kam kejam ru kio kibana bar kita meluk kita celah kibio yang kam kejam Henry kado kadwai pat bayo jing mentoi pat kini kibar celah kiba syakawi pat kita pat dia kata jing mentoi syakawi pat celah kata kadi ke development bagadi ke sarkar kawanra berkata ke development ialah kita kibar persnam Henry ke development pat dikiwi pat celah berkum kaseng nihap banyak berpersyak ikum kita ke borok ni atau public hearing atau koski kiba persyak yang katakan public hearing dilasa pun sangat bagi numpoi satu jaka kita try jaka kibodon katakan rap kita kan riang atau jaka kim teriak ban ai yang katakan jaka stegi yang katakan siri semen Henry Apun bor kiri ki dolai, apun bor kiri ki sodar snom. Bagi ladi lila me kaca kajuki siapa kata ka siri semen. Onda ki porlo persam ki ko slow kita ki boro hangata ka public hearing poste kila sa pun wet la sting lenti. Adu bang sulok ru kila ti. Kani kecik tombor nak kalian joko sorka. Walada nila belong bagata kaca siapa istiad the district. Kementua iyo ini bagi yakran ni apa silong buat ba kementua ni apa kan ni kali apa silong nomor bala daka sarkar kali kala bale kata apa istiad the district ini kala ru bale apa sor silong bangal galak buat ai nuksai bi halo koi benta ni orang bang kerja kadi apa 6 schedule area ni donya kalan transfer act kata kolong ba minum bla kibai pat kibar jela kiban phi ka apa kaya kata apa kasih schedule apa ka jaka badi juga kasih
Henry KI bagi minta apa ke sarkar ke thi di kita onda kala thi kita kala kala untuk revenue lan onda kala revenue lan gilis do yang kata kita saki mender sikpo ishi hatu kata kampetkan ya kala transfer ai hatu kata kampetkan ya kata kajing log try kajing ya kena ko siap kini keba kum ka seng yoi na kapos pat ngihap pan yengrang ba pan persya kita ki boro lagi geniat ski ni bu chief minister to kajala hadin khatau ski kajingja to public hearing hante yapo daistong ilaka nukli hadin khatau ski ubi perthai bankan halor kani kabunta uang ba habade bakani ke public hearing nihap penyekran buat borok kiliang haba bistu bahwa hapun kran buat borok kiliang tibali pat hanga to public hearing bikam sya ya kita kiliang kita persya balai buat butsko haba gimi badan buat persya kata apa bibi orang rehab punya buat kok lang ya borok ngangat orang ini ba mencium stem kami kata kami kaan MSIPF kata kaan ka baong ba kan ai jimuntoy kita ki entrepreneurs kita ginong sangkam nung sangkam jong ni gajela haba kin ai kata ka stipend kin ai ka pisai ki kila panseng ya lang ka jong makam ka jam kadon ikindon ka to por ki bai kran sipang kata ka land bank baka sarkar kan phi kita ki jaka kanang baka laban ai shi ki company nakaliang ka seng ha to por kayeng nga ba baka dang em Pimla ban piet dia kata pimla ban pendam kami ka jaga kasi kum kita gilan bai babin ai shi kita company baper nomor kita babin tadi lilam lut ya ka jaga jung kasi hadin ka jing ki joka seng la pendam no ya kata kaan ya pendam no ita kendon kata kaan Henry kata kaan pat kadang don kata kaan ko ang baka nyerap tangi kita ki local entrepreneurs ni kita ki try celah ki bakwa bentengkam sangjam Henry hari ni keniat ski hapor begini bakata ka shi semanru kawan pan pisa napo ka celah kawan register hapor ka digaan benteng ya ka company ka kana banti motion buat bencina kata sebuah factory hanti hapor istata infrastructure unit kata kadi ke baka kum ka sarkar ka syukur ya kipat ba yang ikum gasai dalai liru minum tre bakum kita ki company kinuan sini bagi nyok jing mentoy tang nam tal jong Henry bagi minum ai pat ya ki jing mentoy sirik jong ki pordo persnam ni orang tak kawai belum yang kata ke public hearing ke bakut siap ya borok arliang di bagasian bagi berpersyak pencon nomrem kai ke belak banjok jing mentoy balada ditrai muluk kila banyak jing mutoy dia khmat hendilan trai muluk kila banyak jing mutoy ke sange si sundang ke jingdan kita ki sport lagi cement factory hapo ke jela meghalaya kai ke jing mutoy kila ai ke kam ke jam kilat lo chapo kita ki wei pot ki bar jela ki bawan chapo kani ke jela ka jungi ki kasi ki jungi jio kam tang kum ke tang kum kinong samsha tangin kum kinong bukut nasi tang kata koningot kiyo akam security kiri babun pat layo pat kiwi pat ki barjala nimla ban pediang hakamat kabadai jok emergency balai kaseng kadawa berbetrikam no ka emergency bun ki baong ba hatu ka isu ka klat no ka LPM hadu mentah menye ka isu kadang dawa yang kata ke ILP Hostem Arjal kat lain Lami kejing ki ke bejun Pandawa yang ke ILP ke sarkar hang tu opor balai lam kuat ju dah mukul sama yang bak kani ke subjek jok ILP kamdei hapo kabor jom ke sarkar jela ke balapan ai Henry dan kami kejing menjur napo ke sarkar pring napo ke Delhi Henry ke sarkar hang tu opor kalau onra yang kata comprehensive mechanism kaba kutup ya ka emergency ya ka binami transaction act kebentek lakam ya ka ikimender kebadrum buhay sidong hapo ka jela ka jungi pada satu apa dosa arja ka rio
ke Sorkar ke KSU bagi pak kiseng balang ke pedang ya ka MRCCA kat baka IMP kadamdan kata ka jipet jong ke Sorkar preng Henry la sipos nang menta ngim simlai i yang tahu sok jong kata ka MRCCA haba kalat bil ke Sonam ke Sorkar ke Kiwin hadu kata-kata bakapoy shadow sa Supreme Court panpunduk pendam yang kabil ke Jokar Henry haba dapat katukan ni Gibril kiba file case yang facilitation serta yang amar mesti kikam appeal ARF Henry kikam ay kata ka jubab sa High Court baka High Court katu kapon kapen sagya shipor yang amar mesti kita kidai kibut Joko Sorkar bakam kwa menpetrikam yang amar mesti Hakimi ni ordo pasam kisami kiseng balang kiba pair kisami kisorkar kisami wat ki shnong ru kisabi bakinong ba ngimtre ban periang ya gani ka amar sase namar kidaw kilom kumni kumtai kisab thok kisab shikor kisab kwa ban perslam biang ya kata amar sase Henry nang ong ipi kipat ba bakum ko ki isu ngimpa juthok yala ka jong betek berdil yala ka jong kido kisna di priang yang amarsi namar gitip ba hapo ka jela ka jungi nyimpadan ka dukaan ka bala ban tela kam ban kita ki mendia ki bawan buhay stong sapo ka jela ka jungi hoy na priang yang kata ba ka amarsi kam di ka bakaan ka baklan kum ka ILP Henry kat bagi pak jual ka ILP ni hapat bononya ka dukaan ka bala ban tela kam ka jiglum ketat kita ki par ki bar jela par ka amarsi ka ay kata kindon kita ki khudop Haman laki distrik haba kiwei pat kibar jela kibar urung sini ki distrik pihak pen register yang di hanta digirung sepok kisdong kitau kijong pi pihak pen petip dikirang basdong ki pen register sepok kisdong kitau kumalaong presiden Joko Lam kena unit hak ni kasdong katau jong pi la shui bet ki kadul kmat jo kiwei pat kibar jela kibar kamai kaji kibar punyeng ikidukan Henry Syaipat kita jula kejungi Kibdan buat kani kepelong yang pasang bandawa yang kata kaan arzar kap deriu kaladon subha wat penslam yaka UCM Chief Minister Joko Jila halo ka marsi Ukraine gini gini uang ba ni ilong positif ba kata ka amendment arzar arpo kan urlong Nadu arda arpau hadu minta arda arpundrio landrius yang bila sudah positif si positif ILP bila positif MRC bila positif Henry kami ke ni bagi on hapo station kipat pikiran ba bor kijukran cepang kata kamat ILP hakamat Joko Sorkar hapo hakamat Joko Sorkar prank Henry onda gila fight dia ka RTI pat ngilap Batang sisin ke Sorkar sila kelang tok habadai bakamat jok ILP badawa dak ke Sorkar prank bat sisin kita aita ka reminder kata kalong tak asin naru usam arda kendai haru menta so kata kipa judawa hira bagi lai kalukom dawa ke jongki namar ba hagini kindiat ski mai kindo home minister jongari India omacha ngi kumno kidawa ka ILP kisulat kisondor kisuaya ka dorkas krem kisulong tang ki poster boy hindi ki kran pat ki press ba kumno ki dawa bagilapan bagila aitel yamir jingmut hindi kam dan kum kata umar nilai de khimot lajong kani ka Sorkar kajupit kami iki baro Igi kita mulut kita jela batkum kaseng ni gila adab gila kedang balai ke isu ke bu kita ke santili ki mat jengdawa mat Sorkar ke ki jing mentoi ki ba jak riu ke juni kan yo lada ke Sorkar ke menteri kam yang ini ke santili ki mat ki ba ke isu dalam bu la khaksan sni mensua dalam kwa berperan su ya kita disantuli kimat tarai layo so ke jengkeran persai kepalong keba saya kedar bahan kajang jengong presiden lain gerak unit batu presiden juga malgi circle
gila patai bin iwe lagi kita imak ibaga isu kalabo akmat kesorkaan dan penterikam Henry akan digapur sebuah ban sam ketuk ni kisembo iba gakwa berpesuh hapi ya kei ke bamanga kumwei na para samla jong kene kapri humong turak jogini gilum ki bai ki jongi kumu nong yalam barim bamunsa jong ki isu ngasno kaba ngahap ban pai ngahap ban kertiang kendiak sakamanor kakaba mabi di para do para sam jong kapri humong turak pi don kam ban yosno yo lesi don langi ki bapatip ya kapakit ke jong kajak benriu ke jongi wilong kajak benriu ke berit pat ke beri nyong tiap ru kam dei ke bahe kajak benriu ke jongi ngidon tak khasan lak Henry lading ipet pat ni syakir saudong ni syakir tawyer hagi wei pat kajak benriu kiba he pat om dei tang arsha laisha Henry degi pau sha e kajak benriu ke jongi long mentang ngidon tak khasan lak hangi posni percai lading ipet ya kari ke badan kapu jungi ke Bangladesh hijat benriu ibriu hakatu kari ke don hadu kat benriu krut but hagi sedam juga mensua hakapor bakadang dan ke Bangladesh Liberation War lagi paulak mut kilawan tot segini ke priu nyau drak but kilawan ban buhai senang hamtam hapo sor sulong but hagi tu dipor ngini katung bicinga tu kinang elam juga ki isu mensua ki ong majan borok ki sinong kasih kala red pat kala minority boleh ngaku aban keren ya kani halak ingkra namar ganya tu epi baka movement juga ki isu ka anti foreigners movement juga ki isu haus dem khat andai spa anyok pendai kasgang nalai ingkra ading ke jingmi jinga kan a kapedeng di arnut ki samla kasih berkatukan ni ki menderi ki bala syok kau yang ki badang ya rali puja bakani ke jingja kala kelang geding bakala pulu borok awe kesor sulong batunjuru ya borok awe ke priu nyotran lado ketu kapori kaki isu ka change kapan kala ya ke polisi terekam ke joka kaki isu perbasenge ka ketuban peket dalam ta ka bha kamiak jom kisamna puli Henry nadu sam khat khandai spa anyok khandai sistem kan pi adien palaseng ya ka kaki isu ko ong manamar bikinong mikmat ke jongi idan gireng makta timdan kata kejeng slur ban penher kerat yang ini gipoi esis ni kaki isu ko ong ngin haple no mangi ko ki samla di para samla jeng briu nyotrak banado ko to ka khlemat ban hado ade ka khlemat ka bamenta nganong ya pi badai tang di dekat jeng kaki isu badai tang para samla ki lok keme ki lok pa am ka sarkar ki bayan menyale menyadai kari baka jack riu ngalong ye pi pengikiran sapang ke MRSSE lapas sekali gaan usdem ar hajar khat riu banyak kan gaan ke ngilong ka de principal act tang ban penterikam ru 4 penterikam tang kendiak ru watang 10% lagi 4 penterikam gila amen no ya ke ak apa gila amen ya ke ak pada kapoi sekami juga Ministry of Home Affairs baka Ministry of Home Affairs tentu ya ke sarkar Meghalaya bakam dei penterikam nomor 2 lagi ke an baka amendment kabamut ba kamla penterikam ya ke MRSSE nomor ke sarkar kawara ya amendment ya laong yesi ke sarkar kawarak nang kata amendment nang bersange iki penterikam juga MRSSE ne biya ong genu nalor nang ka Meghalaya Identification Registration for Safety and Security of Migrant Workers Act Arhajar Arpau ke sarkar Meghalaya kasna kisu sem Arhajar khatwe ke yaki nang bentaban penterikam ya ke Interstate Migrant Workmen Act ban penterik lapsnaan ya ka hausam Arhajar khatwe Henry ke sarkar ke Interstate Migrant Workmen Act dikendon dibalak bentik lakam ya kini ke jengrung kertat ki menderi hakadur jungita ki liberas dan lagi nong tre nokta di bawah nabar bandrung hak jela ke jungi
Ka sorkar ka senapan balho arajar arpau da kata ke Meghalaya Identification Registration Safety and Security of Workers Act 2020. Ladangi pule ko tuka ai kam dan ruyan. Ka sudai be batang nunu labor su ai kan kat tuka ditengka su ai ka kerteng apo labor department sarung satrai ka cuma na beri hu terap lak dan sak no sendan si junom yo beri yo olok no seniru. Kalong kumta kan ka ai. Hakapor bagi isu ke pelong yang kijingnya hi akan mau asnya mensuai ngelakan dam ngelakan ralut akan len ke beri hu terap. Lagi sepangat ke dekat isyakat hajar akan mahu sama Eric Notary Presiden ng Tumay Sadil kilisay na yung usitang mir namar pingyati bandawa na putrika may Industry Migrant Workmen Act na sorkar jala kakot ya keren yang akan mahu yung mapet inamlaan putrika puray ke Industry Migrant Workmen Act adin kejingat sulok kejingat keren gabak la simpor adu kata-kata ni perkulut no el sorkar ni penting el sorkar ka baong to ya kani ka Meghalaya Identification Registration for Safety and Security Act of Workers Act besut lam ni kendon jika Interstate Migrant Workmen Act ban midawa bahak atugaan arajar arpau lembaga amendment badai ba yakino di laborers di barung di bandang cut off date bagi hak dan renew yung registration lalor ng taru ikino ki kontraktor ni kita laborers tiba pengheni kendon jugaan tidai bersapan sitam da kabasa set potok bat leng baru kejing dan tuna bila bo igini kejing dawa sokar kau hoat tongin penterikam no igini ngin besut igini kendon jing Interstate Migrant Workmen Act nomor ni sutu pakan ni kalak pentik lakam bagi jingrum tetap jing menderi Henry kadang ya ibenai ni ibu sokar kamlei la pelong ini kita ngelam juga isu balik mi no support labor department lengi mi nale ngi mi support labor department di officers juga tu department di pertip yang ini bangila depan perung la depan senai ya ka ai ba pura bangila khas ka sorkar Henry kata je kenduk sini kada macam sedang meneri hadu mentah kata ka an kata amendment juga tu ka Migrant Workmen Act kam patrekam hadu mentah ka di klip makru kajing keli kalau kuat ben keli ke sorkar kalong balai disuki balai pihak lengai balai pihak yang kemakta ban senai kino ki an di banlong kejing ada nak kementar ke jet penriu ke berlipat ke jungi balai kuman jadi jing dawa jadi samla jadi pajak abri hunyok terap Henry nak kementar ke cimentoi WUR there simit di senaan di sena kendon simit dirai pelong ya tak public hearing kan bikin war kita company mender ban lute ban plong det gimar ko ndau jingi ban jot kamariang bi aila bi company na bar bikin pen pak ya gejat pendiri ke jingi minyak her jingmut leng bagi sebai tengka buat am tang kata ka basausi kalong ba di pendan kamru di bor kulit di bor district ban ya derkat begini company gimna bar ban tombor ya kasur ke jingi pak ba ki buat bersai gini di company ngamang ya pi iladan ko ba prateli gi cement plant santi ya po izin ke hil lada bi ai la dengan ga shiri cement bakan wan kamu ki sawara dia sa sipo arpon teli bon ha kata por ngan ai izin ke hil dan snow dan thasu dan jakaret dan jakariang su dan umbam dan umbi su dan betang di cement plants bagi bertrai bertan tinde bi kinok trai menderi ki bawan na sa Bangladesh ki bawan na sa Sembilan India nenek iru Bamut ba kejat menriu ke jungi lembah kini rukan sedujat niyoi ngang pi ba balai ngam juga menrakhi yang kata independence dia ngang pi namar bangi ngi sai kun swab yengi ki ken merdeka koloni ngila dawai ke inalain permit adu usam hak kendai sepak prabusan ke sorkar India kam ai ke jubak ke basai kasuang betam bagi examine orang ba pakaya ke yang disonga mas berkat ngalle ayu dum ta dari bekerja benreu akum gitu ki kecing semua ki bakal ada ban ngoi ngadai ban le ai kenang mau mampi bat manga ini tre rekat ngila pat ban jam suta jingjot ya kena kebentar kecing ya ti kejungi segawai pat kecing dawa jam kasang bagi kuapan penbaiknya kamtam kita kenram kita tungjam basap bersiap-siap hang tiap puak negrims atau pikuak madu daftar jakoi hasakapan yo
doktor bersisa lanik tagi nos kemudian sisa kata sikit klik kenapa kelak banai kecing sakri ke janai namta ki nampang ki bawan hangke pause ki wandi kita khar ki bajrong khti bak bajrong tau mahek madeng suki hapok kata betul suki bimon jurkum kita bikin mantrai sede bimon huan bihon dem kum kita anggi dai balaj betul diki ngimdai banai lah diki bikin trai ni lot back kita kena kamu suki ada kesakar sampai permadi kita di sini wajib kasai kata kena kamera ke jompi bimdai baltiang bimdai bal kaput nama rublai ulah IP dengan manusia berserang walau digit red priu mak kenaru hendrai ngaku mak IP nada bimla kita ke sautli nama pun kam daga kli kata ke kam sana hari singlang samla ke jongi ko ke samla kenit bendriu nama ba Besai pun dari sini kadang apa yang kecil elek kebecar sal kita kipai iwan hari kan celak ke jongi kebesan kecil dawa jo keseng ban pelong ya gerkom tungkam kebesar kebahak kebakuat kebakentut ikini penduduk dak khantam apa dai batka Meghalaya Civil Service balsiong dak jingtung kam hakipot baladap ila ada ki hamte hapo office jong ka Meghalaya MPSC bat kunjur dari jingtung kam DSC ladon kecing ki bat hatu kepor kaladong kecing ban ya keren perintah sarkar bat kaseng mar kaseng hi katrai borba amata banwan ra ya kata transparent apa pitungkam kata transparent kebot ba idai bani i ba kijongi ibadai hak ban yo idai ban yo katkum ke merit ke baki pada ban ai bat kebor bat kemense bat pelai jengut ban yo itu ketam anrai pause apa ni pai pat sekali result ada lami kita kecing penmi kita result kita gileng inang aikam ki penmi ban deki beriula job ade ladon kecing jersey ke kai na kata kecing khang ke mana sadin jong kata ka office de kai ke bagi dai balle ade ka kamera ke jong kaseng ke ban jusang thai baka dai ban mi skmat bakan a kecing ada hamta bi kita ki badoi ke badai hok badio e kata ka hok ke ba hidai ban yo tangki di kitien samna kan itu ipi tolong dibasai kecing mo perkat pendam hu play hajing dua play un ai bor pi kum play ai bor David mu di kun persa i golayat adu bula ban khrai ka khle jemu kum jur ini kum mo gina yalam barem oi imdon kata ka wait imdon kisulai bani le persa you know hendrai idan kasna man ai ta garib ke sai benre to samla wat jungop hajing dibuat wat jungop hajing persai wat jungop hajing kilo ki bala ban yalam ya kecing mut sing bekat sepi kecing bakala ndrai tu penjenai kecing mut berkat sepi pendam nila dia kecing duai pendam nila dia ka pukule kenapa kecing mut berkat sepi kalau ke besar ke besampang hakoi ke segi ngakwa apa poro kini kit khot jungi ibaran ni pindai kinong yalam ndrai pindai atat kita kinong penilti kinong penilti si kita kiwai pat ki badang mat buat nadin wat juailat bakani gading ke berham kan pijak nak steng por ndrai tu ai bakani gading jong kaseng KSU kan dia raham nak kepor kenapa kiwai gintip bakasa kaseng khasisten sinen kadai kai KSU